О, әуелге күч кетті. Миллиондордун жүрөгүн багынткан Абдулазиз Дамланын сиз уга эле кандай сыры бар? Анын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн эң таасирдүү окуяны азыр угуңуз. Бул подкастты өткөрүп жибербеңиз. Айткандарыңызды аябай мындай көп адамдар тыңдайт да. Өмүрүмдө эч качан интернетке чыкам деп ойлогон эмесмин. Азыр карасаңыз интернетте болмаган элге пайдасы бар, пайдасы жок, могун мусулманчылыкты, кады салтты тепелеп койгон нерселер көбүрөөк чыгып калды. Молдокелер көбүрөөк чыгыш керек. Интернетке молдолор чыгыш керек деген ой. Аллах Таала менен болгон мамилени түзөмөйүнчө ишиң оңолбойт дейт го. Адам менен мамилем жакшы болсун деп тепедеги эң улук болгон мамилени азайтырып коет. Мамилени эң чоң Аллах Таала менен болуш керек. Мен ичип жүрүшүм тагдыр болгон болсо, мен неге дагы дуа кылышым керек? Эми өзгөрбөйт экен го тагдыр. Адамга ихтияр берилген. Сиз тагдырыңызды ошо жипти мага берип коюш бар экен, үйүңүздү мага берип коюш бар экен. Жок, андай тагдыр жок дейт да. Бир тарапка колдонуп калат ошону. О туура эмес. Шайтан түбөлүктүү дозокко түшүүнүн себеби шайтан кибр кылган. Тавба кылган эмес. Тавбаны биз атамыз баштап берген. Бейиштен куулаганы себепчи болгон о энебизди күнөөлөптүр го адам атабыз. Шайтандын эң чоң максаты мусулман үй бүлөдү бузуш болот. Эркек киши күчтүү дейт. Назиктерге рифкан жакшы мамиле кылгыла дейт. Эркек кишини эң жакшы тааныйдыган аялы болот. Үйдө аял тарабынан коюлган бага эң туура бага. Ата эне бала менен болгон мамиле кандай болуш керек? Аллах Тааланын ибадаттан кийин биринчи тура турган нерсе ата энеге болгон адамдын мамилеси. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн болсо бизде конокто, негизинен подкастта конокто, негизинен алганда биз коноктобуз. Алыскы мен Кичимекенин Манас шаарына келдик. Ал Манас шаарына Чубак Ажы көчөсүндө Абдулазиз Дамла Йылдашев агабызга келип отурабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Кош келипсиздер. Кош келдик. Эми сизге келгенибиздин себеби сиз көптөгөн көрлөрдү чогултасыз. Инстаграмда болобу, бөлөк жакта болобу, айткандарыңызды аябай мындай көп адамдар тыңдайт да. Анан сиз менен подкаст куруп, сиздин мындай бала чагыңызга кайтып келип, кичине сизди мындай ачып берсек көрүүчүлөргө дегенбиз да. Анан негизинен андан тышкары дагы бир 2-3 тема даярдап койдук. Көрүүчүлөр кызык болуш керек. Бул акыркы учурда бар жок нерсе мамиле менен курулат эмеспи? Адамдар бири-бири менен болгон, Кудай менен болгон мамилеси. Андан тышкары дагы анан 1-2 сөз береке, анан табаккүл жөнүндө сиз менен сүйлөшөлү деп. Машалла. Кош келипсиздер, меймандар. Мейман келсе курсан болобуз. Өзүңүз айткандай, мааллемиз Чубак Ажы, Шейх Чубак Ажыны биз көп урмат кылабыз. Ошо кишинин атын койдук. Суроолоруңузга биз иншалла жооп беришке даярбыз. Бисмилла, анда биз эми Дамла деп көбү тааныйт, бирок Дамланын кичине тарыхы, басып өткөн жолу оңой болбосо керек. Илимди Египеттен алып келгенсиз. Анан ошол Египетке барганча кайсы кимден үйрөндүңүз? Эмне үчүн Египетке бардыңыз? Эмне үчүн бул жолду тандап алдыңыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Келген меймандар, бизди көрүп турган адамдар, Аллах Таалага хамду сана айтабыз. Кош келипсиз, урматтуу мейман. Биз биринчи бул илимге болгон кызыгыш биз туулганда, мен төрөлгөнүмдө атамды, апасы менин атым койгон экен. Менин балам кары болсун деп, ошо кичинекейликтен башталган. Кары болсун. Анан 3 жаш, 4 жаш, жаштыгыңызды эстеп каласыз го. Ошондо мен эстеп жүрөрдүм, өтүп кетти, Алла рахмат кылсын. Балам, сен кары боласың, сен чоң алым болушуң керек, кары болушуң керек. Биз жашап турганда, биз өткөндөн кийин сен бизге Куран окуп турушуңуз керек деп ошо кулагымга угулуп калган. Анан мектепте окудук, мен ошо айылда төрөлгөм. Атамыз, чоң аталар бардыгы ушул жакта төрөлгөн. Жылын айтайын канчанчы жыл? 1986-жылы төрөлгөм. Бүйүл 40 жашка кирдик. Бил мунасаба дедим, арада айтып кете турган болсок, бардык пайгамбарлык 40 жашта келген. Бүйүл ошо 40 жашка кирдик. Мектепте эс сырды да көбүрөөк 6 жаштан албай 7 жаштан алган. Бирок мен 6 жашта барган экенмин. 11-класска чейин толук окуганбыз мектепте. Мен ошо мектепте окуп жүргөнүбүздө Кадимки эле орто мектеп. Улукбек деген орто мектеп номер 75. Ошо мектепте районда ошо мезгилде 99 мектеп болчу. 99 мектептин ичинен биринчи орунду алгам география фаны боюнча.
Олимпиада болуп турат. Жылына бир жолу болгондо ошо район боюнча биринчи орунду алганбыз. Өзүм көп кызыккан неме география фаниге көбүрөөк кызыкканбыз. Ошону окуганбыз. Анан областной олимпиада, район олимпиада, мектептер аралык ошондой болуп турат эле. Өткөндөн кийин технологическийге тапшыра турган болдум. Анан башка бир окууларга тапшыра турган болдум да. Анан теология деген элдер достугу деген университетте теология ачылды. Буякта диний дүйнө экөөсүн мындай чогулткан бир окуш болот экен деп ошол жака тапшырдык. 2 жыл окуганыбыздан кийин буяктан бизге ошо 5 адамды немеге Египетке жиберет экен. 5 адамдын ичинде сиздин неме тизмеңиз бар. Ошол жактан деди. Сиз макул болсаңыз, ата энеңиз макул болсо, Египетке барып окуп келсеңиз деди. Бу 2006-жыл. Анан туура мен атам янына келдим. СССРда армия 2 жыл. Bizde hazır 1 жыл, анан 1 айлык деген нерсе бар. Атамга айтсам, атам өзүң кара деди. Бизде деди баардык адам 2 жыл армияга барган деди. Бирок азыр армияга мындай азыраак барат адамдар. Барса 1 жылга барат, 1 айга барат. Бирок өзүң кара деди. Атам ушундай тарбиясы болгон. Көп эркинчилик берген бизге. Бирок бир шарты бар, сен жалган сүйлөбө деген. Бүгүнгө чейин мен эң чоң алган пайдам ошо. Кандай болсо болсун жалган сүйлөбө деген. Атам эң чоң менге берген тарбиясы ошо. Караса bizde şeriatta hulk, adab, siz aytdingiz adab turалы суроо бар деп, бир алымдарыбыз пирамидага окшоткон экен. Hulk мүнөздү, ислам адаптарын. Эң үстүдө тура турганы, пирамиданын эң үстүдө турган чоккусу чынчылдык, туура сөз айтыш экен. Ошондон көп пайда алдык. Анан 2006-жылы Египетке бардык. Египетке барып мен bizi bir өлкөнү жамандай жок, бирок Египетке барсаңыз, баягы бир шеригиңиз эми айтып калды бардым деп. Египетте элдер көп, тазалык Кыргызстандыктай эмес, погода Кыргызстанга окшобойт. Биз өзүбүз мына каада салт абычыга үйрөнүп калганбыз да. Анан бир жумадан кийин ыйладым, мен немеге Египетке келип калдым? Эртең эмне кылам мен? Эчтеке түшүнөрсүз да. Bir narsani men tushunmayman. Hamma narsa boshqa, til boshqa, hayot boshqa, qoida salt, hamma narsa boshqa. Biroq keyin ko'rib qolgandan keyin Ramazon oyi kelib qoldi. Egipetda o'zgacha bo'ladigan Ramazon oyi. Aynan hozir bizda o'shanday bo'lib o'tadi. Эми келатат o'sha narsalar, elder mechitlarga iftorlik qilib, elder cho'g'ilib, taroveh namozi. Murda bizda taroveh o'qisa, qul Allohni men bitirib qo'ygan. Endi hozir mana ko'rasiz muftiyatimizdan kununa bir para Qur'on o'qilib, prezidentimiz өзү баш болгон ифтарлык өткүзүп, эми бизге келип атат ошондой нерсе. Бизде Бишкекте даже тандап калып атышат. Кайсы мечитке барып бүгүн таравih окусам экен. Ушундай. Бир-бирден чырайлуу окуйт да. Карыларыбыз зор болуп, мындай Абдулла каракамыз Египетте окуп келген. Ошондой кылып анан Египетте окуп келдик. Окуп келгенден кийин биякта имамчылыгыбыз башталды. Бирок ошонун арасында мен өмүрүм эч качан интернетке чыкам деп ойлогон эмесмин. 1 жыл биз маселебизди эми өзүңүз тууралуу айтыңыз дедиңиз. Айта берейинби? Айтыңыз. 1 жыл балдар маселени телефонго yazып, мындай кылып жүрдүм. Мен жок, жазбагыла таратпагыла дедим. 1 жылдан кийин звукту чыгарабыз. Сүрөтүңүз, видеоңуз чыкпайт, звук эле чыгат деди. Майли макул дедик. Анан муфтияттан бир китеп чыгыш керек экен. Ошо китепти элан кылып, элге жеткирип, жарыя кылып койсун дегенде мени видеом чыгып калды. Ondan keyin jumalarda tartып, bayan tartып, анан той мареке болуп, анан ошондон кийин неме болуп кетти. Бирок мен биринчи чыкканда өзүм ойлогом, ошо 300 адам көрүп калса бир бактылуу болуп калабыз. Неме дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ли ан яхдияллаху бика раджулан вахидан, сиз аркылуу бир адам динге келип кала турган болсо, хайрун мин хумурун наами деген кызыл төөдөн жакшы деген хадис бар да. Мен ошондо ойлогом, 300 адам көрсө, бул зор нерсе. 300 адам көрүшү бул чоң чечишкендик дедик. Бирок кийин көбүрөөк адам көрүп калды. Негизинен мисалы үчүн ошол сиздин чечимиңиз башында каршы элем деп атпайсызбы? Мен медиага макулдугун бердим деп. Бул чечимге негизинен Кыргызстандын дамлаларынын көпчүлүгү каршы болот, илим ээлери. Анан бир учурда Чубак дамла деген устаз келип калды. Мукти болуп калды, жаш болсо да. Анан мындай жаңы нерсени алып кирди. Ал кишиге да каршылыктар болуп. Сизге ал кишинин пайда болушу түрткү болду же ага чейин эле медиага чыга баштадыңызбы? Бизден Чубак устаз алдыныраак чыккан. Алдыныраак чыккан. Мен өзүм мындай адам өзүнүн эмесин билет да, жок, биз Кыргызстанда окуган адам көп, илимдүү адам көп. Мен сөз адашып кетмейин, же билбеген айтып койбойн. Мен өзүм этиятайын деген максатта эле чыкпайм деген. Негизинен дин
дин түшүнүгү бул туура эле кабыл алат. Туура эмес, кандай түшүндүрөм, наоборот. Биз көбүрөөк чыгышыбыз керек. Биз көбүрөөк чыгышыбыз керек. Азыр карасаңыз, мына биз жаңы темага кирип атабыз да. Азыр карасаңыз интернетте болгон, болмогон, элге пайдасы бар, пайдасы жок, мындай элди, могун мусулманчылыкты, кады салтты тепелеп койгон нерселер, мындай бизге туура келмеген нерселер көбүрөөк чыгып калды. Молдокелер көбүрөөк чыгыш керек. Негизи азыр бизде ушу муфтиятыбызда сана репташтыруу, имамдар немени билеби, мана программаны билеби деген нерсе чыгып сүйлөгүлө дейт. Аны айтыш керек дейт. Азыр карасаңыз, керексиз нерсе көбүрөөк чыгып калды. Негизи керектүү нерсе көбүрөөк чыгыш керек. Каршылык эмес, биз азыр менин оюм башкача толук өзгөрүп, көбүрөөк чыгышыбыз керек экен, көбүрөөк иштешибиз керек экен, интернетке молдолор чыгыш керек деген ой. Ар бир кыргыздын максаты үйлүү болуу. Бирок үйдү кимден алуу керек? Бизден сунуш Баракат курулуш компаниясы. Баракат бат жана сапаттуу куруунун рекордсмени жана ар бир курулуштун акчасын максаттуу иштетүү. Ошондуктан батирлер өз мөөнөтүндө тапшырылат. Баракат берекелүү турак жай. Бош турган вакуумду пайдалуу нерсе менен дамылар чыкканы пайдалуураак, чем бөлөк бирөөлөр чыгып аны бузгандан көрө. Ошондой. Ошо ой азыр. Чубак ажынын таасири деген жерде да. Чубак устазыбыз, Аллах таала рахмат кылсын. Өткөн бир немеде мен айтып бердим. О киши мен көрүшкөнүбүздө пайгамбарыбыз көп сүннөттөрүн кылып жүргөн адам. Аллах таала рахмат кылсын о кишини. О киши мен менен сүйлөшкөндө шейх деп коярды. Азыр мына көчөгө шейх, чубак ажы деп жаздырып койдум мен тепесиге шейх деп. Шейх кандайсыз, жакшысызбы деп ошондой адеп кулдун өзү бар. Чубак устазды видеолорун көрүп биз суктанабыз да. Көрүп чыккандан кийин оям бизге түрткү болгон. Мындай чыкты, баян кылды, башка кылды. Эми биз Кыргызстанда ондай адам чыксын, көбүрөөк чыксын, бирок мындай чубак ажы устаздай чыкпаса керек. Баян кылып сөксө ham биз элге кабарат да. Анан күлдүрүп ham айтып коёду. Илетип ham айтып коёду, башка кылып ham айтып коёду. Көп нерсесин өргөнгөнбүз. Чубак ажы устазы бил мунасаба дейт араптар, биз айта турган болсок, бул кишини Аллах Кур'ан-ы Kerim'de "Вала такулу лиман юqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya" өткөн деп шахид болгон адамдарды өлдү демейлер депти. Bal ahya, улар тирик. Кандай тирик десеңиз, азыр сиз бу жерде мына Өзбекстандан бизге мehmonlar келет, Казакстан, Кыргызстан, өзүбүз башка областтардан бир күндө болот дегенде бир жолу чубак ажын көрүшөт. Бу киши азыр кабырда мүрзөстөн туруп кызмат кылып атат. Бирок азыр кабырга кирмеген адамдар бар, кызмат кыла албай атат. Тирик адамдар бар. Улар кызмат кылмайды, азыр таанымайбыз. Мен өзүм айылымда кээ бир адам тааныбашы мүмкүн. Бирок бизде Бишкек, Чүй, Талас, Анжан, Ташкент, Алматы ошол жерлерде чубак устаз азыр биз экөөбүз сүйлөшүп турганда ham сабак берип атат. Бул адам тирик туруп атат. Ошо жайы медианын пайдасы. Андан тышкары медианын пайдасы деп калдыңыз. Ошол медианы колдонуп, устаз дагы мындай элдердин, калктардын ортосундагы биримдикти аябай мындай өзүнүн методу менен аябай бириктирчү го. Мисалы үчүн көптө мен да көрүп турам, рилстерин көргөндө көп мисалы үчүн өзбек калкын мактап кетип, мисалы анын өзүнүн методу менен мактачу го. Ушуну үйрөнүшүбүз керек, ушул туура деп мисалы үчүн же бул нерсе аябай комментарийин кирип көрсөң, элдер аябай бири-бирине мындай мухаббат менен карашат да. Ошол нерсе менен пайдаланып кетти. Сиз кандай ойлойсуз? Shunday, bu kishini O'zbekistondan bizga mehmonlar kelib qolsa aytadi. Domla deydi, qirg'iz tilida unday so'zlar bor deydi. Qayerdan o'rgangansiz desam, men Chubaq ustoz yaxshi ko'raman. O'sha muno bayonin 5-6 yil o'qigan, anan o'shandan qirg'iz tilida muno so'zni o'rgangan. Chubaq ustozga bo'lgan u kishini suyusi, muhabbati, yaxshi ko'rishi Qirg'izistonda qado saltiga, qirg'iz tilini o'rganishiga ularga sababchi bo'lgan. Anan ikkinchi biz boya bir so'zga bir ko'ngil burdingiz. Xolis xizmat qilgan odam o'zi ellarni birlashtiradi. Xolis. Chunki ustozni xizmat xolis bo'lgan. Chin yurakdan, chin dildan odam xizmat qilib o'tirgan bo'lsa, u qaysi millat bo'lsa, qaysi el bo'lsa ham kelib eshitib ketaveradi. Xolis xizmat qilmaydigan, niyati buzilgan odam bo'la turgan bo'lsa, o'zini odamlar ham eshitmaydi. Bu so'zinde emas, dilinde. Bu yoqdan. Yurakdan. U boya aytdingiz, yurakdagi yurakka boradi deb. Qo'noqlar keladi, anan Jallovatdan bo'ladigan bu kishi, Jallovatdan bo'ladi. Murzosi qayoqda deydi. Qaysi yerga qo'yilgan? Men aytaman, shu bozor qo'rg'onda Ahmon degan yerga borsam, borib Qur'on o'qib ketaylik deydi. Burtugan emas.
o tanımaydı, başka kılbaydı. Bирок баянын окуган, устазга махаббат түшүп калган. Биз дейт тирүүлүгүдө көрө албай калдык. Эми өткөндө мүрдөсүгө барып Кур'ан окуп. Халыс кызмат кылган адам ошондой болот экен да. Мен өзүм ойлойм, Чубак устаз өткөн жок. Чубак устазыбыз тирик. Тирилигин бардык адам билет. Кандай кылып десе, Алла Кур'анда шахид деди, карын арымы өткөндө пайгамбарыбыз шахид деди. Алла Таала Кур'анда шахид өтүбөт деди. Анан кызмат кылган адам өлмөйдү. Кызмат кылган адам өлбөдү. Имам Бухари тирик. Кандай тирик десе, bir күндө кээ бир адамдар мындай хисап эсеп кылып айтыпты. Bir күндө Имам Бухари деген сөз 100 миңден көп айтылат экен. Жер жүзү боюнча. Улар Абдулазиз деп айтпайт да, же баланчы деп. Равахул Бухари. У адам тирүү эмес, у адам 1000 адамдын кызматын кылып атат. Жолсом пайгамбарыбыз алейхисаламдын аты Мухаммад. Дүйнөдө эң таркаган ат. Ошондой. Буну жөөттөр деле, христиандар баары белгилешет. Азанды карасаңыз, Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах. Анан Мединеге барганда карасаңыз, адамдар өчүрүт менен, качан барсаңыз өчүрүт менен пайгамбарыбызга салам айтып коеюн, салават айтып коеюн, саламдашып коеюн. Анан умра кетип атканда биз атымыздан пайгамбарыбызга салам айтың. Эң макталган ат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Биз эми сиз менен акырындык менен Чубак ажы аркылуу мамиле маселесине келдик. Негизинен мамиле бар жок нерсе мамиле менен курулат экен да. Адам бири менен болгон мамиле, ата-эне баласына болгон мамиле, дос менен болгон мамиле, анан эң негизгиси бенденин өзүнүн Робби менен, Кудай Аллах Таала менен болгон мамилени түздөмөйүнчө ишиң оңолбойт дейт го. Эми мамиле дегенди эмнени түшүнсөк болот, мындай жалпылап айтканда? Мамиле деген адеп, кулк мүнөз, Аллах Таала менен мындай якын болуш деген нерсе. Ал-адаб ма Аллах дейди, Аллах Таала менен адеп менен мамиле кылуу. Өзү адеп неме деген десе, жакшылыктын чогулганы адеп дейилет. Көп жакшылык болсо, ошо нерсе адеп дейилет. Ал-бирру дейди. Адап, ахлак деген ошо кулк мүнөз, бир адамда жакшылык көп болушу. Тилекке каршы дейди кыргызчада. Тилекке каршы адамдар өзүнүн башчысыга болгон мамилеси, адеби жакшы. Кээ бир учурда бир адамдар карасаңыз, буну бая улантсайм айтса керек, койго кылыяткан мамилеси. Бизде чыгып калды аршан деген. Билсеңиз керек. Менден көбүрөөк элдин баары билип атат. Мен жакында билип, угуп, мен таң калып калдым да. Койго кылган мамилесини мындай копал кылып айтсак, Аллах Таалага, пайгамбарга, ата-энеси кылып айтат. Атыга болгон, жылкысына болгон сүйүүсүнү мечитине, адамдарга, Куранга кылып айтат. Аллах Таалага болгон мамиле кандай болуш керек десе, өзү мамилени башы ошол жактан башталыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте ад-дин ал-муамала. Дин деген өзү мамиле деди. Дин деген мамиле. Мамиле кайсы жактан башталат десе, мамиленин биринчиси адамды мамилеси Аллах Таала менен түз болмосо, калган ким менен канча мамиле кылса пайдасы болбойт. Анын пайдасы жок. Бир вактынча пайда болуп турат ошо адамга, бирок вакыт өткөндөн кийин пайдасы болмойт. Дүйнөдө кичине пайда болуп турат, эртеге Аллах Тааланын яниге кыяматка барганда пайдасы болмойт. Аллах Таала менен адап адамдыгы кандай болуш керек? Буну өтө немес көп экен да. Маселен, биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам келип, "Ма хуа ал-ихсан" деди. Ихсан эмне деди. Азыр ихсан десе адамдар бизге ихсанга айтып кетти деп. Мал союш керек. Мал союш керек, кой союш керек, үйгө дастран салыш керек. Жок, ихсан башка нерсе. Анта абудаллаха кааннака тараху деди. Сен Аллах Тааланы карап көрүп турганыңдай ибадат кылсаң, ошол ихсан болот деди. Фа иллам такун тараху. Аллах Тааланы сен көрө албасаң, туура биз бу көз менен көрө албайбыз. Бирок эртең биз анык ишенебиз, кыяматта Аллах Тааланы көрүшөбүз. Ушуну деп жашайбыз өзү. Фа иллам такун тараху. Сен Аллахны азыр көрмөсөң, фа иннаху ярака. Аллах Таала сени карап турат да. Качан карап турат? Биз жолдон өтсөк, азыр мына камерамызга окшогон трёхножки келди. Ошо жерде ремен такып болобуз. Өткөндө эне басабызбы? Аллах Таала алам я'лам би анна Аллах яра. Аллах Таала буну доим көрүп турат. Доим көрүп турат деп. Өзү ихсан неме десе, ихсан Аллах Таала бизди доим көрүп турушу. Биз Аллах Тааланы көрүп турушубуз. Ошо нерсени адамдар унутуп калды. Кээ бир учурда адамдарыбыз мамилени ham бири-бири менен зор кылат да, динди жолдо деген мамилени ham нафс үчүн кылат. Ошон үчүн азыр көрсөңүз көпчүлүгү биродор, ака-ука дегенлерибиз сигарет чекип калды. Биз менен мамилеси жакшы, бирок Кудай менен мамилеси туура эмес.
Эң өкүнүчтүүсү мошенниктердин дагы көбү ошондой сырткы келбет. Ошондой. Инналлаха ла янзуру иля суварикум. Аллах Таала силерге ташкы көрүнүшүңө карабайт. Вала иля аджсамикум. Муну бою узун, жисим келишкен онго карабайт. Валакин янзуру иля кулубикум. Бирок жүрөккө карайт дейт. Ва аъмаликум. Кылынган сиздин жакшылыгыңыз, амалыңызга карайт дейт да. Шуning үчүн Аллах Таала менен болгон мамуланы бактылуу адам болсо, Аллах Таала менен болгон мамулесин тууралап коюш керек. Мамуле өтө көп. Masalan, bizde bardıq kılgan ibadetimizdin hammasi muomala. Namazdan misal ayta turgan bolsak, biz namoz okuyuz. Biroq qaysi odam namozda xushu bilan namoz o'qib turgan bo'lsa, bo'ldimi? Alloh taolo bilan bir muomalasi yo'q. As. Yo'q desak, bu kishi ko'rib turgan aka xafa bo'lib ketib, yo'q emas, bor muomalangiz, biroq muomala bilan muomalani ayirmasi bor. Aqcha bilan aqchani ayirmasi bor. Tamoq bilan tamoqni ayirmasi bor. Айтып берип атсаңыз, мындай нерсе оюма келип кетти да, бир чогулушка барасың, чоң жыйынга барасың, президент бар, ал жерде бөлөк бар. Акыркы рядда отуруп алып кетип калдың да. Жакшы мамиле кылган, бул барып ал менен учурашкан, кандай сыймык менен чыгасыз? Shunday. Ошону bir nimeler aytат. Kichikroq odam sizga bir aqcha berem desa, ham bir 20 so'm, 50 so'm, 100 so'm bo'ladi da. Yoshi cho'ngroq bo'lsa 1000 so'm, 5000 so'm. Ayılda eng boyi berem desa, bir $10,000 berse kerak deb o'ylab qoladi adam. Mamlakatda eng boy berayotgan desa, Bishkekdan kvartira, oyoq-moyoq prezident berayotgan sovg'ani desa-chi, desa, ha, u cho'ng endi. Bill Gates berayotgan, Elon Musk berayotgan desa, Elon Musk kelib turib bizga bir $300 bermaydi-da. O'ta cho'ng narsani beradigan odamga o'y keladi. Alloh taolo beradi desa-chi. Alloh taolo senga beradi o'sha narsani desa, nimani tushunishimiz kerak desa, bu eng cho'ng narsani tushunish kerak. Shuncha odamni boshidan oxirigacha charatib, shunday narsalar qilib, payg'ambarlar jo'natib, dunyoning barlig'ini egasi bo'lgan odam, zot Alloh taolo odamga nima beradi degan bo'lsa, ma la aynun ra'at, odamni ko'zi ko'rmagan unday narsa. Wala uzunun samiat, odamni qulog'i unday yaxshi narsani eshitgan emas, o'qigan emas. Wala xatar ala qalbil bashar, odam yuragidan o'ylab topgan emas, boshiga kelgan emas. O'shanday narsani Alloh taolo bizga tayyorlab qo'yibdi desa, namozni shashilib o'qiydi. Umrani selfie, surat, video maqtanmay, yo'q o'tmay. Ehsonni u qanday yaxshi amal, qanday yaxshi narsa bo'lsa ham, odam bilan muomalam yaxshi bo'lsin deb tepadagi eng ulug' bo'lgan muomalani azaytirib qo'yapti. Muomalani eng cho'ng Alloh taolo bilan bo'lish kerak. Namozdagi muomala qanday bo'lish kerak bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rak'ata sunna xayrun minad dunya va ma fiha. 2 rakat bomdod sunnati dunyodagi barliq narsadan yaxshi deydi. Dunyodagi barliq narsadan yaxshi deydi. Odam Alloh taoloni yaxshi ko'rsa, dunyoda ham yaxshi ko'ra turgan bo'lsa, birinchi 2 rakat sunnatni o'qiydi, anan farzni o'qiydi. Biz hozir Qirg'izistonda men sizga intervyu berayotgan mezgilda bugun eng tuni qisqa, eng kunduzi uzun kunda söyleshyapmiz ikkalamiz. Biz hozir bomdod 3:30 bomdod bo'ldi. Qutdan o'qib chiqsang soat 11 bo'ladida. Tamoqdan uyab yoqsang soat 1 bo'ladi. 3 soat vaqt bor. 2 soat zikr qilib qo'ysang, kichkina uyab yoqsa bomdod bo'lib qoladi-da. O'shani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xoyrun minad dunya va ma fiha. Buni yashab turgan dunyodagi barliq narsadan. Va ma fiha, dunyoda ustidan, dunyoning o'zidan yaxshisi 2 rakat bomdod sunnati dedi. Бул тууралуу Аллах субхана таала Жибрил менен маектешсе эле 2 рекет намаз тууралуу. Umumiy namoz turali, farz namozlar turali. Namoz turali. Пендемин 2 рекет намазы бийигирээк турат деп эле. Shunday bo'lsa kerak. Негизинен мисалы үчүн мамиле курууда бизге мисалдар келген да. Пайгамбарлар аркылуу мисалдар келген. Өзүңүз айтып кеттиңиз, ар бир пайгамбарчыл 40 жашта келчү деп. Анан биз айым бүгүнкү күндүн жашоосуну элдерге пайда болуш үчүн мындай салыштырып кетсек да, пайгамбарлардын окуялары менен. Мисалы үчүн Ибрахим алейхиссаламдан баштап биздин пайгамбарга чейин, Мухаммад алейхиссаламга чейин болгон алардын Кудай менен болгон мамилеси кандай болгон? Oyatda Allah subhanahu wa ta'ala azim billahi şeytanirracim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Paygambardın yaşosunda sizler için örnek var, sizler için ibret var dedi. Fi qisasihim ibra. Paygambardın yaşagan yaşosunda, qissasi bo'lgan hayotini hammasida sizlarga ibrat bor dedi. Biz Odam alayhissalom, biz otamizdan boshlab turgan bo'lsak, otamiz odam
Adam ata deb koyuladi. Hı. Allah Taala beyişke yarattı o kişini. Yalgızlığı bunday жалгыздыкта кыйынчылык болду деп айта турган болсок да, эми сөзүбүз туура болсо, жалгыз жашап тургандан кийин уйкуга кеткенде мына Кыргызстан мама Хава аял кишини жаратты. Аял кишини жараткандан кийин Аллах Таала айтты, жаннатта дейди, бейиште хамма неме кыла турган болсоң бардыгы сага уруксат деди. Бирок деди, шажара, бир бак бар, даракт бар. Ала тaqraba hadhihi shajara. O'sha daraxtga qarab mo'mosini olib jebegile dedi. Hamma narsaga ruxsat bor, bir narsaga ruxsat yo'q. Favasvasa lahuma shayton. Shayton kelib ularga vasvasa qildi. O'shunday bo'ladi-da. Ochiq yo'l tursa odam o'sha yoqqa yurgisi kelib aytdi. Birdame bekitib qo'ysa, TV desa o'sha yoqqa borgisi keladi-ku. Odam deyotmaymiz. Otamiz odam-da. Biz odam bo'ldi. Ha. Kullukum li Adam va Adamu min turab. Bardinglar Adam alayhissalomni baldarısinglar. Adam alayhissalom to'proqdan jaralgan. Biz birimiz-ku, bardimiz. Barma dedi, tegma dedi. Adam alayhissalom vasvasa qildi. Adam alayhissalom ko'nbadi. Ayolini vasvasa qildi. Ayoli erini ko'ndirib qo'ydi. Hozirgacha shu. Hozirgacha shu. Hozir erkak kishi uyda men boshchiman deydi. Ayoldan ruxsatsiz ish qila olmaydi-da. O'zi o'shal jaqdan boshtalgan. Boshtalgan. Jasho shunday boshtalgan. Shundan boshtalgan. Biroq buzilish ham o'sha yoqdan ketganda. Quloq solib qo'ydi, keyin ikkalasi teng yerga tushib ketib qoldi. U yog'ini ham aytib qo'yish kerak. Adam alayhissalom yemaymiz deganda ayoliga borib deydi vasvasa qilib, o'shani biz yesak, antakuna malakayn, perishta siyoqda bo'lib qolasinglar deb aldab qo'ygan. Tubalik tubeshda qolasiz deb aldab qo'ygan. Aldovmening bo'ladi-da. Shunda fa akala, ikkalasi yeb qo'ydi. Yeganda u odamda avrati ochilib qoldi. Sawatuhuma degan odamni avrat deb qo'yadi. Bilasiz, avrat ochilib qoldi. Demak, bizda bu yerda bir qoida chiqadi. Qaysi odam haromni ko'p yesa, avrati ochiladi. Avrat degani bu odamni bunday Tuz tushunishimiz. Avrat degani odamni bir elideni bir muchosini ochilib qolish emas. Odamning uy bulosi, jashosi, aytgan so'zlari, jabr qilgan ishlari keyinchalik chiqib qolishi o'sha avrat deb qo'yiladi. Bu qanday desangiz, vala taqraba hadhihi shajara. Ona baqdan jebegile. Onani yema dedi Alloh taolo. Borib yeb qo'ydimi? Yeganda, haromni yeganda birinchi bo'lgan ishi nima desangiz, birinchisi avrat ochilib qoldi. Aviring ochilib qoladi. Avir ochildi. Avir ochilib qoldi. Odam alayhissalom bilan ayoli ikkalasi anan beshta churqab ketadi. Nima qilamiz? Bekitamiz deb anjirni bargini olib bekitdi. Biroq Alloh taolo aytdi: "Qul nahbitu minha jami'a." Ol dedi, sizlar yerga tushasizlar dedi. Sen dedi Odam alayhissalomga Alloh taolo aytdi, sen gunoh qiling dedi. Biz adab turor suylayotamiz. Bizni tema qani desangiz, gunoh qilding deganda shayton tavba qilmagan. Shayton tubalikda dozoqqa tushishini sababi shayton kibr qilgan, tavba qilgan emas. Odam alayhissalomdan o'rgangan bizni adab qanday desa, gunoh qilgan odam tavba qilish kerak. O'sha adab qiladi. Aytdi: "Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ey Robbimiz dedi. Zalamna anfusana, biz o'zimizga zulmni qilib qo'ydik dedi. Biroq sen fa illam taghfir lana, bizni kechirib ayturgan bo'lsang, va tarhamna, bizga rahim qilib ayturgan bo'lsang, lanakunanna minal khasirin. Biz bir to'zoq bo'lib qolamiz, yutkizib qo'yamiz deganda biz olimlarimiz aytadi, Odam alayhissalomni odoblarini eng cho'ngi, baldari ham o'rganish kerak bo'lgan adabning eng cho'ngi gunoh qilgan odam tavba qilish kerak ekan. Tavbani bizni odam atamiz boshlab bergan. Yo'q, ey Alloh, seni taqdiring bor edi, men baribir yerga tushar edim. O'shaning uchun men yeb qo'ydim degan so'zni aytmadi. Shayton ozg'irdi. Shayton ozg'ir demadi. Zalamna anfusana illam taghfir lana, kechira turgan sen bizni kechira turgan bo'lsang, va tarhamna, bizga rahm qila turgan bo'lsang, agar rahm qilmasang biz dozoqqa tushib ketamiz. Nimaga buni aytyapmiz desa, bir hadis bor. Odam alayhissalom va Musa alayhissalom uchrashib qoldi osmonda. Uchrashganda Musa alayhissalom aytdi: "Ey odam" dedi. Alloh taolo seni o'zi yaratdi dedi. Alloh taolo seni beshga kirgizdi dedi. Sen beshda yashab turding dedi. Biroq saga dedi bir o'sha mo'mini jeb deb aytsa, sen o'shani jeb qo'yding dedi.
Sen oşunu yemegeningde biz düşmerdik. Sen yedin biz düştük dedi. Öz hadiste işte bunday koşmuş sözler var. Biz bunda düşünerli bonuş. Ооба. Adam Aleyhisselam aytdı. Söylep büttüňiz mü dedi. Balası yok bir. Balası yoktu. Söylep büttüňiz mü? Söylep büttüm. Ey Musa dedi. Sen Kelimullahsan dedi. Allah tüzden düz söyleşken. Muhammed Habibullah, Musa Kelimullah, İbrahim Halilullah. Eski atalarımız için söz var mı? Kur'an'daki söz. Allah Teala sen menen tüzden düz söyleşti mi? Söyleşti. Tavrat degen kitap sizge düşürdü mü? Ha, maga düşürdü. Tavrat dedi. Meni yaralışımdan kança burun yazılgan dedi Adam Aleyhisselam. Dedi. Sizi yaralışınızdan 40 yıl murda yazılgan dedi. Tavrat'ta nime dep yazılgan dedi. Adam oşa mömeni jep koydu, anan jerge çüş dep yazgan emes mi dedi. Şonday dep yazılgan dedi. Bu hadiste Adam Aleyhisselam aytyaptımı, Musa Aleyhisselam aytyaptımı dese bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytyaptı. Bizge aytyaptı. Hadiste ahırda Hacca Adem Musa Adam Aleyhisselam'ın sözü Musa Aleyhisselam'ın sözden küçtürak boldu, dalili küçtürak boldu degen. Adam Aleyhisselam kanday dünyaga düşüp alı yerge düştü dese. Takdir menen düşkön. Şunday boluş kerek ele öz asli. Oşun üçün Adam Aleyhisselam özümüz temeye kaçsak Adam Aleyhisselam ey Rabbim benim peşenemge jalgansın. Men oşun jep koşum kerek ele. Onan jerge düşüşüm kerek ele debette. Rabbana zalamna anfusana. Men hata kıldım dedi. Özüm zulüm kıldım dedi. Fa illem tagfir lana sen bizi keçirsen, keçirbesen, o tarhamna bizge rahim kılbasan, lanakunanna minal khasirin. Biz yütküzgen adam bolup kalabız degende tafsirci alimler aytadi, bizi atamızı Adam Aleyhisselam'da birinci adabı oşu boldu. Hudaydan keçirim suradı. Adettin başı şu. Adapti başı. Keçirim suradı. Adamlar biz kanday kılışımız gerek dese, biz hata kıldık mı? Atamız işini kılışımız gerek. Nime deseniz, faasa Adamu Adam hata kıldı, baldarı da hata kılat dedi Peygamberimiz. Adam tövbe kıldı, baldarı da tövbe kılsın. Atamız hata kıldı, tövbe keltirdi. Emi biz hata kılsak tövbe keltiriş gerek. Yine dese hata keltirgen adamda adepi tövbe kılış. Oşunda Allah Teala bolgan muamelesi to'g'ri bo'ladi. Bir adam içse, narkotik qilsa, Xudoy saqtasin, zinakorlik qilsa, aram jesa, boshqa qilsa-da, men tavba qilmayim desa, u shayton bo'lib qoladi. Jo'q, men tavba qilam desa, Xudoy kechirsa beshi kirib ketadi. Бул жерде Адам алейхисалам аркылуу дагы бир амиле тууралуу маселе ачылып атат, чоң маселе. Көпчүлүк азыркы учурда эми тамаша катары келет, башында көп нерсе, анан тамаша мындай чындап эле кээ бирлер ошол нерсени чын сыяктуу айта баштайт да. Мисалы тамашалар кантип келет? Негизи аялды укпаш керек. Аял башынан эле аял туура эмес кеңеш берет деп аялдарга болгон зулум дагы башталып кетти. Мисалы бүгүнкү күндөчү тамаша аркылуу болсун. Ошондо аялдарга болгон мамиле кандай болуш керек эркектер? Туура суроо берип атасыз. Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям doğruga кайтабыз. 6 ay Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хира гарыга, Хира үңкүрүгө барды. Нур тоосуга барды. 6 ay толгандан кийин Пайгамбарыбыз түштөр көрүштү баштады, башка Пайгамбарлык кериштен мурда. Пайгамбарлык келди. Икра деген Kur'an-ı Kerim'deki ayet düştü. Cebrail aleyhisselam arkalı. Bunu biz cemaat elden bardıq biledi. Peygamberimiz korkup gitti. Peygamberimiz birinci bolup kelgen adamı Hadice enemiz oldu. Birinci bolup suro berilgen adam ayal kişi oldu. Birinci bolup İslam dinine kirgen adam ayal kişi oldu. Birinci bolup peygamberdi, siz peygambersiz degen adam ayal kişi oldu. Ayal kişi neyem жақшысы жаманы бар. Erkek kişinin hem жақшысы жаманы бар. Oşonda ele söz. Ayal kişiye kulak salbaş gerek. Yok. Ayal kişi bolsun, erkek kişi bolsun, to'ra emas narsani aytsa kulak salbaş gerek. Kulak salış gerek. Ayal kişi bolsun, erkek kişi bolsun, to'rasini aytsa kulak salış gerek. İslam dininde birinci bolup dinde kabul kılgan ayal kişi. Hadice enemiz. Şunun için bize alımlarımız aytadı. Erkek kişini en yaxşı tanıydigan bu hatıны bolады. Ayalı bolады. Men hazır juda chiroyli kiyinib, taqvo bo'lib siz yoningizda o'tiribman. Biroq meni kimligimni ayolim biladi. Uyda men ochiq qolaman, uyoq bo'laman, har xil yolg'on gapirib boshqa, uni ayolim biladi. Ko'chada qo'yilgan bizga otsenkalar u falshiviy ko'pchilidik.
Hammaniki demay. Обложка үчүн. Ko'pchilikniki обложка, галочка bu yerme. Biroq uyda ayol tarafidan qo'yilgan baho eng to'g'ri baho. O'shaning uchun nimaga siz payg'ambarsiz deganda fa innaka la tasilur rahim. Ey Muhammad dedi sallallohu alayhi vasallam. Siz dedi tuğançılıkta bekam qaraysiz dedi. Tuqril doif ala nawaibil haq. Payg'ambarimiz bir necha sifatini aytdi. Qiylangan odamga yordam berasiz dedi. Tuğançılıkta yaxshi qarmaysiz dedi. Mazlum bo'lib qolgan odamga siz yordam berasiz dedi. Shunday sifatlarni aytdi. Vallohi la yuhzikallohu abadan. Allohga qasam siz payg'ambarsiz dedi. Men sizni taniyman dedi. Shuning uchun to'g'ri bunday tomosha retinde biz ayol kishiga quloq solbash kerak deydi. Erkak kishini ham yaxshisi bor, biroq ayollarda ham yaxshilar ko'p. Maryam degan sura bor Qur'onda to'liq ele. Firavunda ayoli Firavun bilan yashaganini qarabosdan, Firavunda ayoli Taraballohu masalan, Alloh Qur'onda aytayapti. Imroata Firavun, Firavunda ayoli deyapti. Nisa degan sura bor. Ayoldar degan sura bor. Rijal degan sura yo'q. Erkaklar degan sura yo'q. Allohning Nisa bo'lgan degan sura hurmati. bor. Eng cho'ng sura. Bala Adam to'ralganda kechirasiz so'zingizni aldim. Bala to'ralganda yahabu liman yasha dedi. Alloh taolo o'zi xohlaganiga bala beradi dedi. Yaxluqu ma yasha. Alloh taolo o'zi xohlaganiga qiz beradi dedi. Birinchi to'ralishda o'zi qiz aytilgan. Makkaning mushriklarini qarasangiz, biz hozir islom kelib ayol kishining obro'sini ko'tarib qo'ydi. Makkada ayol to'ralganda o'ldirgan. Tiriklay qumga ko'mgan. Zalla vajhuhu muswaddan va huwa kazim. Erkak odam ayoli qiz to'rab qo'ysa ko'chaga chiqa olmay qolgan. He desa ayolim qiz to'rab qo'ydi degan. Islom aytdi, yo'q андай emas dedi. Adam alayhissalom menен o enебиз тууралуу окуяда мен дагы бир нерсени түшүнүп жеттим. Бул тоодон тышкары, мисалы үчүн аялына дагы болгон мамиле экен да. Бүгүнкү күндө көпчүлүк эркектер эми коомубузда ошол алсыз болгон аялдарды күнөөлөйт да. Күнөөлөйт, мындай болор болбос нерсеге деле эми чоң нерсе болсо дагы ойлонсо болот. Болбогон эле үйдө бытабука дейбиз го, ошол нерседен чыр чыгарып аялын күнөөлөп турат да. Бейиштен куулаганы себепчи болгон о энебизди күнөөлөптүр го адам атабыз деген пикир келди да. Адам ата у сөздү айтпады. Fikir shunday to'g'ri. Biroq odam ota u so'zni aytmadi-da. Ikkalasi teng yerga tushdi. Endi qissada keladi. Mama Havo enamiz Hindistonga, odam ota nima deydi? Arabga tushdi. Ana Arafat tog'ida ikkovi qancha yildan keyin ko'rishdi. Biroq siz ikkinchi bir temani ochyapsiz. Bu eng bizni ko'ygo'lik temamiz. Erkak kishi bilan ayol kishining uydagi bo'lgan urush. Biz bunga o'zi atayli boshqa bir podkast qilishimiz kerak. Biroq 1-2 minut ruxsat bersangiz aytib qo'yam. Ayolini ko'p hozir biz zo'rlik zo'mbolik boshqa deb ketyapti, mana televizordan ko'rib qolamiz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dedi. Alloh Qur'onda erkak kishi kuchli dedi. Erkak kishining kuchi boshqa joqda-da. Erkak kishining aqli kuchli, nimasi kuchli. Erkak kishi himoya qilish kerak. Biroq ayolini ura turgan erkak kishilar bor. Zulm ko'rsata turgan erkak kishilar bor. O'sha zo'rlik zo'mbolik qila turgan erkak kishilar bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda rifqan bil qawarir, bu naziklarga nazik bo'ladi ayol kishi. Rifqan yaxshi muomala qiladi. Khayrukum li nisa'i, qaysi odam ayolga yaxshi muomala qila turgan bo'lsa, khayrukum sizlarning ichingizda eng yaxshilar dedi. Va ana khayrukum li nisa'i, men o'sha yaxshilar ichidagi ayolga eng zo'r muomala qila turgan menman dedi. Hozir bizi Qirg'iziston bo'yicha statistika bor, biroq Jallovot olsangiz 47% birinchi o'rinda turadi Jallovot oblastida. Ajrash bo'yicha. Nimaga desa, biz hozir bu yerda faqat erkak kishini ayblamaymiz. Erkak kishi, ayol kishi ikkalasi urushyapti. Alhamdulillah Qirg'izistonda domlalar ko'p, moldakilarimiz ko'p. Hammamiz o'zini yo'lini tushuntirib ketyapti. Biroq men bir qo'shimcha bir yangilik o'xshagan narsani aytardim. Erkak ayolga birinchi nikoh o'qilganda o'sha jashuv boshlanganda aytib qo'yish kerak. Shaytonning eng cho'ng maqsadi musulmon uy-buloqni buzish bo'ladi. Bir ayol bor, yaxshi ayol. Bu erkak kishi bor, yaxshi erkak kishi. Biroq ikkalasi bir-biri bilan yaxshi emas. Nimaga desa, nimaga biz bu bilan kelishmaymiz? Nimaga? Shayton buzadi, har kuni buzadi shayton. Shuni esdan chiqarmash kerak. Endi domla бул жерде мындай маселе бар да, сиз айтып өттүңүз го, адам атабыздын түшүшү адам атабыздан мурун 40 жыл мурун жазылган депчи. Анан бул тагдырда бар нерсе экен. Көп нерсе тагдырга байланыштуу маселе келгенде көпчүлүгүндө мындай
тартыша кетишет, талашып кетишет. Эгерде тагдыр болгон болсо, мен ичип жүрүшүм тагдыр болгон болсо, мен эмнеге дагы дуа кылышым керек? Эми өзгөрбөйт экен го тагдыр дегендерге кандай жооп болуп калат анда? Туура. Бул адамдар көпчүлүгү биз айткат да, мына адамга ихтияр берилген. Адам эки жол бар. Имма шакиран, имма кафура. Адам же Кудайга шүкүр кылып жашайт, же адам нашүкүр болуп жашайт деген аят карима бар. Адамга ихтияр берилген. Ошону түшүнбөйт адамдар. Анан мени тактырымда бар экен деп эч кайсы адам баягы машинанын тагиге өзүн ташабайт. Мени тактырымда бар экен деп $500,000 чөнтөгүнөн чыгарып берип койбойт. Жок, бул тактырымда жок андай нерсе дейт. Башка нерсе келгенде тактырды колдонуп калат. Ичип койсо, күнөө кылып койсо тактырды колдонот да, анан азыр чыгып сиздин тактырыңызда ошо жипти мага берип коюш бар экен, үйүңүздү мага берип коюш бар экен. Жок, андай тактыр жок дейт да. Булар бир тарапка колдонуп калат ошону. У туура эмес. Тактыр, биз тактырды жакшылыгына дагы, жамандыгына дагы иман келтиргенбиз. Тактыр жазылган, муну билебиз. Бирок онго кандай мамиле кылабыз десе, Адам алейхиссалам айткандай, Аллах тааланын тактыры менен жерге түшүш керек болсо эм, неме дейишибиз керек десе, заламна анфусана, мен өзүмгө ошону тууралашым керек экен. Сиз бая суроо берип калдыңыз, пайгамбарлар Ибрахим алейхиссалам деп калдыңыз. Аятта 5-6 нерсени Ибрахим алейхиссалам келди. Ютаимуни ва ясқини. Мени деди, Аллах таала мага тамак берет деди. Ютаимуни. Бул жейдиган нерсени Аллах таалага айтты. Аллах таала менге берет деди. Ва ясқини деп сууду айтады. Сууду, чайды иче турган нерсени ва ясқин. Юмитуни сумма юхин. Мени вактым келгенде дүйнөдөн өлтүрө турган Аллах таала деди. Мени жаным ала турган Аллах таала. Кайра тирилтире турган Аллах таала деди. Ва ида маритту деди. Азыр мен айткан аятты аз мына сөз ортада. Тамак берет деген башта келген, өлтүрүп тирилтире деген акырда келген. Бизи темага тегишлик жери ва ида маритту. Мен өзүм ооруп кала турган болсам, фахуа яшфин. Аллах таала мага шифа берет деди. Адам өзү ооруп калбайт. Аллах таала оорутуп коет. Кеселlik, оору келиши Аллах тааладан. Bir adam рак болуш керек болса, мына сироз печень көбөйүп кетти бизде, Кудай сактасын. Боор алмаштыруу, грипп, коронавирус кандай болсо. Ал кадыр хайрихи ва шаррихи. Кеселlik, оору келиши Аллах тааладан. Бирок Ибрахим алейхиссаламдын адеби кандай болду десе, тамак бере турган Аллах таала. Суу бере турган Аллах таала. Жаным ала турган Аллах таала. Кайра тирилтире турган Аллах таала. Мага оору жөнөтүрө турган Аллах таала демет да. Мен өзүм ооруп калсам, шифа бере турган Аллах таала дейди. Адепти кара. Бирок муну ооруп калышка себеп болгон Аллах таала. Бирок Ибрахим алейхиссалам, Худа, сен мени касал кыласаң, мени ооруп калышымга сен себепчи болосуң демет да. Ва ида маритту. Мен ооруп кала турган болсам, фахуа яшфин. Аллах таала мага шифасын берет деди. Аллахка болгон күмөн, Аллахты тануу кандай болуш керек экенин көрсөтүп атыптыр да. Сөз менен сөздүн айырмасы бар. Mesela bir adam bir başka adamga davat ayta turgan bolsa, dosuga başkaçarak aytadi. Balasıga başkaçarak aytadi. Balasıga kичине катуураак айтып койсо болот. Ата-энесиге başkaçarak aytadi. İbrahim aleyhisselam atası ata dedi, iman keltir dedi. Degende fa illem tentehi, İbrahim sözün bütböse men seni taşmana salam degende, ata dedi, men senga istig'for aytaman dedi, to'xtab qoldi. Söz menен söz ayırma var da, ошондой эле мамиле пайгамбарга кылынayotgandагы мамиле айырмасы бар. Бадавилер, бедуин деп коебуз, Сахарадан чөлдөн келгенлер, о Мухаммад деген. Мадинелер, я Расулаллах деген. O Allah'ın elçisi деген. Bir эле Muhammed aleyhisselam тууралуу сөз болуп атат. Бирок у кишиге болгон мамиле башка болуп атат. Ошондой эле Аллах таалага болгон мамиле ада биринчи орунда болуш керек. Allah, sen meni oorutуп кое турган болсаң, анан өзүң шифа бересиң десе, бул адапка туура келбей калат. Ошон үчүн бере турган нерсени бардыгы Аллах тааладан деди. Жакшыларын. Бирок ооруп кала турган болсо, жок деди. Мен өзүм ооруп калсам, шифа кайра Аллах тааладан деди. Ошо мусулман адамды адеп болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол адеп тууралуу бүгүнкү заманда алган болсок, көпчүлүк мындай ыгамда
проблемада жашап аткан учур бирөөлөр карыз, бирөөлөр ден соолук менен күрөшүп аткан, бирөөлөр үй бүлөлүк бакыт жок. Анан көбүн уккан болсоң, көбү келет да айтат да, ушул нерсенин баары болуп аткан болсо, демек сен Кудай менен болгон мамилең начар десе, көбү айтат да, мен кантип аны түзөшүм керек? Намазымды деле окуп атам, зекетимди деле берип атам, садака деле берем. Дагы кантип оңдошум керек? Неге мага мындай сакина түшпөйт атат жашоомо деген суроо бар да. Кызык суроо. Сиз азыр биз өзүбүз мына бир подкастыбыз бар, аркадан башка темалар, отдельно боло турган темаларды чоң суроосун берип атасыз да. Намаз окуган адам намаз баштаган күнү иштери аркага кетиши мүмкүн. Бизде адамларда бардыр эмес. Кээ бир адамларда туура эмес түшүнчө бар. Намаз окусаң дейт, иштериң жүрүп кетет дейт. Тескерисинче болушу мүмкүн. Намаз окуса иштери аркага кетиши мүмкүн. Биз намазды ишimiz жакшы болуш үчүн окумайбыз. Намазды Аллах Таала бизге буйрган үчүн окуйбуз. Тозокко түшпөсүк үчүн окуйбуз. Ундан ам өткөнү зекетте. Биз байларыбыз арасында шундай сөз бар экен, зекет берилген мал отто жанбайт, сууда чөкпөйт. Бул кандайдыр байлар өздөрүгө чыгарып алган правило. Анан мен бир эки байдан угуп калдым да, чоң тамла деди. Мен мындай беймалал катыржан уктайм деди. Немеге десе, мен закатын берип койдум деди. Сиз закат кимге бердиңиз дедим. Десем, закатты Куда айткан закатты берип койдум деди. Сиз дедим страховая компанияга төлөп коюпсуз дедим. Кудага бермепсиз сиз дедим. Кандай кылып эди? Ол өзү айтып атат да мага. Закетти берсең дейт. Мен уктум дейт. Закет бериле турган болсо сууда чөкпөйт экен дейт. Отто жанбайт экен дейт. Сиз закетиңиз кабыл болбойт. Сууда чөкпөслүгү үчүн берип атат. Отто жанбаслыгы үчүн берип атат. Ниет. Кудай менен мамилени бузулганы да бул. Көпчүлүктө айтып калат го, мисалы үчүн бирөөнүн сарайы өртөнүп кетсе, букалар күйүп кетсе, бул киши закатын бербей жүргөн экен деп вердикт чыгарып коюшат. Ошо күнү бербеди бул адам. 20 жылдан бери бизнес кылып атат го. Биз элде мындай альхамдулилля, биз бая эстеп өттүк, устаз Чубак ажы, устаз Абчүкүр дамлабыз, көп биз Кыргызстан дамлалар бар. Элдин деңгээли өсүп атат. Альхамдулилля, өсүп. Буну ham түшүнүп калат бир күн келип. Бирок намаз, роза, закат, ажылык, умра булар ден соолукка, бизнестин жүрүшүнө, ишти жүрүп кетишине башкага себеп болуш керек эмес. Онго себеп кылмаш керек бул. Адам роза тутат да, азыр адамларда роза тутсаңыз, мунун файдасы, бунун файдасы бар. Биз муну билебиз. Анан биринчи роза тутсаң жегериң тазаланат, мындай. Розаны медицина кылып алдык. Закетти бизнес кылып алдык. Ата-энеге мамилени ишти жүрүшү кылып алдык. Жок. Биз ишimiz жүрсө жүрмөсө намаз окушубуз керек. Малымыз янып кетедими, янбайдымы, барбы, жокпу, закет беришибиз керек. Умрага күчү жеткен адам кеңчилиги болсо умрага барыш керек. Ажылыкка күчү жеткен адам бир жолу ажылыкка барыш керек. Ажыга барган адам көпчүлүгү ажаке болуш үчүн барат да. Мен муну баянларда ham көп айтып бергенмин. Бир адамды үйгө барып мен чакырдым. Ажыдан келген экен, мен унутуп калыпмын. Паланчы ака деп ошол адамды барып чакырсам, чыгып мага биринчи айткан сөзү, мен паланчы эмесмин деди. Десем, паланчы ажы акаман мен деди. Акасы неме экен? Регалия бар. Жаңы неме бар экен, мына жакта ажы деген бир сөз бар экен. Мен түшүндүм, бирок кайра бир өзүнөн эстип коеюн деп, неме дешим керек десем, паланчы ажы ака дейсиз. Бол дедим. Мен бүгүнгө чейин ошодан тиригип адам. Паланчы ажы ака деп айтып жүрөм. Бирок ажы ака деш үчүн барбаш керек да. Малы өрттөнбөш үчүн закат бербеш керек да. Организмиңге пайдасы бар экен деп роза тутпаш керек да. Иштериң жакшы жүрүшөт экен деп намаз окубаш керек да. Немеге намаз окуйбуз? Алла буйрган экен. Немеге роза тутабыз? Аллах Таала буйрду. Немеге биз закат беребиз? Бай болдук, Аллах Таала буйрду. Түшүнчөнү тоорлоп коюш керек. Шариятты медицина кылыпты адамдар. Шариятты спорт кылыпты. Шариятты бизнес кылыпты. Ундай эмес. Шу адамды Аллах Таалага болгон мамилесин бузулган. Түздөн түз намазмы? Түздөн түз болуш керек. Намаз окуган адамды ham иши жүрмөй калышы мүмкүн. Бизнесмендерде мындай маселе бар. Мисалы үчүн, эгерде бизнес куруп аткан болсо, основательдер болот да. Негиздөөчүлөр болот. Негиздөөчүлөр эки болушу мүмкүн. Үчүнчүсү кылып Кудайды алат. Анан Кудайды алат дагы, мисалы үчүн, прибыль түшкөндөн кийин пайданы 3кө бөлөт. Анан 3кө бөлгөнүн 3-чү бөлүгү Аллахтыкы да, аны Аллах жолуна иштетет. Бул маселе кандай болуп калат? 4 жыл мурда Египетте Салах Атыя деген бир адам өтүп калды. Биз деди 9 адам чогулдук деди. $50.
Ha. Egipetke $50. Endi bu adam 70 kançaga çıkıp öttü. Aytgan sözü 4 yıl murda ötken bolsa 75 yıl arka kayışı kerek. Oşo bir 50-nji ýylga toora kelip kalat da. 1950-nji ýyl Egipetde $50 öte çoň summada. Bu kişi öttü. Biz dedi mektep bütkenden keyin biznes kılabız dep 9 dosumuz çoguldyk dedi. Anan $50'dan taşadyk, 10-njysini istep kaldyk. Yani 10 kişi bolup kalalyk, 10 kişi bolup kalalyk, taba albadyk da. Oşonda 10-njy emes, biz 10-njymyz. Birinji Allah Taala, ondan keyin biz 9 dep turup biznesni başladyk. Paýda düşöre 10-ga bölemiz. Paýda düşöre 10-ga bölemiz hep. Şular başlady. Bular da biznesi şunday ýürüp getdi, özüne aýlyga paýyz ap geldi. Temirjol alıp geldi. Şunda öte bayıp ketdi şu adam. Üniversitet kurdu, mektep saldı, bu yak kıldı, bu yak kıldı. Bunlar kanday kıldı dese, Allah Taalanyň yani dindi yolda bolgan ihsanyny köpeytirip keteberdi. Bir gün dedi biz bar dedi 50% kıldık dedi. 50% 9 adam alat. 50% dindi yolda ketedi. Ömrünün ahyrda şu adam aýlyk alıp kaly işhanasda. 100% ketedi. Aýlyk ele alıp kaldy. $300, $500 aýlyk alam dedi. Men bir işçimim dedi. Hama iş Allah Taalanyňky dedi. Suro bizi baylarımız onu şonda kılav jok. Kılsın. Biroq bizi şeriatda kaysı adam ihsan kıla turgan bolsa Allah Taala onu toldurup koyady. Şunu yaxşı niyet mağsın. Allah Taala onu toldurdu, başka yerden bu görmedi. Ya Allah Taala bunu onun toldurmaydı eken dep toktap kalmasın da. Bir adam dua kılsa Allah Taala sınamasın diye. Ey Huda şunu ber. Muamele meselesiga düşöretken bir aksakal, misal esime düşüp ketdi. Aksakal neweresi bar eken, öte jakşı göre turgan, neweresi aryp kapdy, 5 ýaş, 6 ýaş. Toktamay dua kılganda o kişi. Ya Allah balam düzelip kalsın, neverem düzelip kalsın. Bir jüme 2 jümeden keyin neweresi ötüp ketken. Kaçış bolup kalgan. Anan oşa aksakal özünün ömrünün kalgan jaşosyny, kança jaşagan 4-5 ýyl jaşagan jaşosyny vaca oturuşka barsa, meçitke barsa, bu ýa adamlar çoğulgan jerge barsa Allah saklasın. Allah Taalaga dua kılbagla, Allah Taala duany ijabat kılbay eken. Men newerem orup kaldy. Huda neweremi alıp koymagen, oşa newerem ýaşap tursun diýsem, bärbir alıp koydy, dua kılmaýlar diýende. Oşonday bolýaş gerekdi. Kimdir bizneske 10% ihsan kılayotgan bolsa Allah baraka beradi. Nimedir hikmet bilen Allah barakasını bermese, yok 10% emas 20% berbeş gerek eken degen söz bolýaş gerek. Biroq Allah Taala ýolda kılıngan ihsandy Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem her günü ferişte gelendi. Allahumma a'ti munfiqan halafa, mumsiken telefa. Ertemelen her günü ferişte dua kılan. Ey Allah'ım kim bugün ihsan kılsa, ana munfiq ihsan kılgan adam. Halafan degen arkasyny toldurup koy. Allah Taala toldurganda köp kıl toldurup koýar. Birini berse, en azı 10 nesi berer. Ferişte dua kılyapdy. Munfiqan halafa. İhsan bergende orduny toldurup koy. Biroq feriştenin ikinci duasy hem bar. Mumsiken telefe. Beribey turgan adamdy baryny hem berekesini alıp koy. Degen dua kılan. Berse onu tolady. İnşallah sözsüz. Biroq kaçan tolady? Wagtysy bar da. Hazır biz biznes başladyk. Biznesde 10%'ni onga berdik. Tolmayaptı adamın içi buzulup kalmaş gerek. İhsan kıl da esden çıkarış gerek. Bul жерде bir tema açıldı. Bayağı başında aytып ötkөн bereke meselesi. Negizi barakat dep aytkanda köpçülügü bunu sandy esepteytken misal üçin bugün 10 000 bolsa erteň million boluş gerek, 10 million boluş gerek. Oşonu bereke geldi Hudaýdan dep düşünetkende bereke degen ne özü? Bereke ösü degeni, bereke bir nerseni bir jerde uzak kalıp ketүүsü degeni. Bir nerseni bir jerde uzak kalıp ketүүsü degeni. Bir adamdy köp wagtysy bay bolup kalıp ketişi bereke deýledi. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Bunu bilemiz. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Bu Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a bereke ber. Muhammed Aleyhisselam'da üýbülösüne bereke ber. Kema barakta ala İbrahim. Özüňizem okuysiz. Nämemiz okuyymyz. Ve ala ali İbrahim. İbrahim'de üýbülösüne bereke bergeniň syýakdy. Bereke nime degen? Muhammed Aleyhisselam'da berekesini bizi Paygambarymyz syýyptanabys. Bizi Paygambarymyzyň berekesini sallallahu aleyhi ve sellem bugüngeçe görüp turabys. Kanday berekeli adam. Mekke şahrında azgın adam bolan. Medine şahrında öte az adam bolan.
Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem berekesi bir ile söz. 10 kolum menen dedi. Tamak jegile. 10 kolum menen işkile dedi. Oşo sözü milyar jol aytıldı da. Dağı aytılıp atat. Bir ile söz. Allah Taala sözge bereke berip koydu. Bizge acılıkты Paygambarımız örgetmedi. Hudu anni menasikekum. Menden kanday kılıp acılık kılışты үйрөнүп algıla deydi. Azırgaça bardık adam paygambarlıktan acılığın kılıp kele atat. O berekesi. Bir nerseni uzak devam etip geçişi bereke. Bir adamda ilimi boladı. Oşo ilim tarkap ketedi. Berekelik barıp bir jerde turup kaladı oşo ilim. Turaverit, oşo ilim taray verit. Oşonu bereke deydi. Bирок siz bara surada bergeningizde bareke bu sıfır emes. Bir adam oylaydı da meni mesela $100.000 bolsa deydi. $100.000 var oşo adamda. Nergi adam $10.000 var. Muno $100.000 men qaysydyr işte atkara albayt. Muno $10.000 meni 4 işte atkarıp koyat. Oşo nime dese oşonun atyny bereke deyin. Bu uzun kıssa var hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 adamda Allah Taala sınadı dedi. Birini közü kör, biri pis bolup koygan adam, birini başta çaşı tökülüp çoğun jarılar çıkıp koygan adam. Biraz mene misal kılaylık. Şu adamda yanıga farishta kelip ayyul mali ahabbu ileyk. Qaysyl baylyk saga jagat degende maga koy ber dedi. Araşan demedi biroq. Koy. Жөнөкөй. Jönekeyli koy. Farishta koy berdi. Sen dagı ne soraysın Allah Taala'dan degende meni közüm körбейт, közüm açılıp kalsın dedi. Bismillah dedi, közü açıldı. Bir balası var koyu taşladı da oşu yerde aytdı. Allahum barakallahu leke fi malik dedi. Allah Taala senin oşul baylığına bereke versin dedi. Azgına vaqt ötkenden keyin bunu Kırgızstanda yaşayan adam düşünüt. Fekâne lehu vâdin minel ghanam dedi. Bir vadi, bir ören koy bop kaldı. Siz hazır ayttınız, men Bişkekten kelguncha Toktogulda, anan baya tünelde dediniz. Yolda kelatkanda bir toda koylardı görüp kalasiz. Bir minut, bir yarım minut yürüsek oşo koy menen. Öte köp oşop görünüp ketedi. Vadin degeni çoğun ören degen. Tol tura degen, bunun ahırı yok. Oşunu alımlar aytadi. Kanday bunday köpeyip ketdi dese bayagı farishta barakallahu leke fi malik. Malыңа Allah Taala bereke berip koysun degen. Malыңа Allah Taala bereke berip koysun degen. Bereke degen bir nerseni uzak oşo adamda kalıp geçişi. Şunun üçün uylengen adamga nime dep dua kıladi dese barakallahu lekuma va baraka aleykuma jamaa baynakuma fi hayr. Üçele sözden turadi. Barakallahu lekuma degeni ekowlarga Allah baraka bersin. Kanday jaşоо bolsun dese özüň anan baldaryň köpeysin. Sözüň ötümdür, baldaryň köp, jaşooň jakşı bolsun. Baraka aleykuma üstülöriňden Allah Taala barakany jagdyryp koysun degeni. Özü negiz oşo. Baraka boluş kerek. Mo сандар боюнча деп атат го, көпчүлүк баягы далилдерди мынтип кармап көргүсү келет, анан цифралар менен окусу келет да. Мондай бир пикир угуп калгам да, туура эмес болсо оңдоп кетесиз. Макка Мединадан көбү барганыбызда баарыбыз зияратка барганда финик алып келебиз. Анан ошол кезден бери финик эч качан эч бир магазинде түгөнбөйт экен да, мен өзүм дагы бар. Бирок биздин магазиндерде кээ бирде товар өзгүлтүккө учурап калат, кээде барсаң нан түгөнүп калат, жада калсачы. Финик бүтпөйт. Экинчиси замзам. Буну деле мисал келтирсек болобу? Misal keltirsek bolady. Mekke, onun aldı dagı bir misal var. Mekke'den dünöge nime tarasa, adamlar Mekke'den nimeni alıp geçse, yürtüde oşu narsa bütbeyt de öz şunday söz var. Araplarda şunday söz var eken. Mesela meni aylımdagılar Mekke'den bir tasu alıp kele turgan bolsa, ja başka narsa alıp kele turgan bolsa, oşu narsa üzülbeyt ekende. Biz adamlarımız hazır finik alıp kelyapti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam Mekke'ge dua kıldı dedi. Nime dep dua kıldı dese, bereke dep dua kıldı. Men dedi, Medine şahrına 2 есе bereke sorup dua kıldım dedi. Bu yakta berekesi var narsani bizge bereke kılıp alıp kelyapti. Oşun üçün tügenmesi gerek. Bирок эми sen bunga ham mындай öte bağlanıp kalmaş gerek. Nime deseniz erteň tügenip kalsa, bu hadis sayıf hadis bolsa gerek dep, ne dastavak ne hadis dep elder başlap kalat. Çoğu mesele emes. Эми дагы бир маселе, мисалы ишеним да. Азыр эле ошол айтып атпайсызбы? Көпчүлүгү ишеним менен жашайт да. Баарыбыз эле анан бул таваккул. Алла Таала болуп, мындай иштерибизди ташташты үйрөнүшүбүз керек. Бизнес болобу, бөлөк болобу, үй бүлө болобу. Анан пайгамбарлардын баардыгы ошол тобокелчиликти жашаган. Бүгүн бул нерсени көпчүлүк бизнесмендер колдонот. Тобокел келтирбесең эми орусча фразаларды эле колдонушат, бирдеке ичпейсиң депчи, мисалы.
Тобокел деген эмне? Тобокелге кантип келишибиз керек? Көпчүлүгү адаштырат экен да. Тобокелчилик десе дагы бир туугандарыбыз бар. Кудай берет деп мындай жалкоолук менен адаштырып алгандар дагы бар да. Tevekkül. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Lev ennekum tetevekkelun alallahi hakka tevekkülihi la razaqakum kema yerzuqut tayr." Sizler Allah Teala'ga mınday çınıgı tevekkül kılsaňar, sizlerde Allah Teala kuşka rızkı bergendey rızkı beret dedi. Bunu biz adamda jakşı bilet bu hadis. Köpçülük bunu unup kaldı. Tevekkül neme degeni? Bizde bir jerimiz var. 1 gektar jer deylik. Oşa jerdi alış sebep. Jerdi hem jakşysyny alış gerek. Sebepti jakşysyny kılış gerek. Bize şeyh şunday düşündürgen. Sen şunday tevekkül kıl. Men sözüm kıskarak düşündüreyim. Şunday tevekkül kıl. Kuday jok dep tevekkül kıl degen. Şunday sebeplerini kılasın. Jerde eň zorunu alasın. Oşo jerde albasan bolboýt desin. Urukda eň zorunu alasın. Oşonu ekmesen bolboýt. Suwdy koy. Bardygyny kılıp bütüp durup. Bardyk sebep bütkenden kiyin bular bardyk sebepler bir pul Allah Taala berip turgan bolsa eçdeki bolboýt dep tevekkül kılsın degen. Sebepti kılasız Allah Taala jokday. Tevekküldi kılasız eçdeki jokday. Düşündür aldım. Yerdi zorunu aldınız. Yerge süýenesiz. Urukka süýenesiz. Sebepti 100% kılasız. Siz surad işte jalkolu degen me barda. Sebepti 100 kılganyňyzdan kiyin endi muna sebepler hamasy bir pul. Kaçan Allah Taala berse bolmaýdyny keyin kılıç gerek. Maşinaga maýdy zorun kuýuş gerek. Balondu karaş gerek. Motordu karaş gerek. Yolda açıklygyny karaş gerek. Men närki yolda aýtypman. Yolda özüm hamma yol zormu? Hamasy zor degeni siz Bişkekden Jalabatga yetip geldi degen emas. Birok maşina yaman bola turgan bolsa tevekkül kılmaş gerek. Eski maşina, balonu teşilgen maşina, motor ýürmeýdigen maşina, yol bek bolsa, men Hudaga tevekkül kıldım dep ýolga çyksa bolmaýdy. Birinçi sebepti toluk kılıç gerek. Toluk. Ondan kiyin tevekkül kılıç gerek. Birok attiň diýdi. Bizi biznesmenler sebepti toluk kılmaýdy. Birok biznesmenler biladi, özleri şu ýerine eşitdi. Tevekkül kılmagan biznesmen bolmaýdy. Tevekkül kılmagan hiç kaçan biznesmen bolmaýdy. Şu Allah Taala Kur'anda Allahu yuhib ve alallahi yetevekkel köp ayetler kiyen Allah'a tevekkül kılady. Allah tevekkülçini ýaşy göredi. Sebebini alıp koyuş gerek boldy. Sebebini alıp koyuş gerek. Biznes ticaret turaly özü başka sözler var inşallah. Ticaret amanat, ticaret cesaret, ticaret tevekkül. Şu nerseler bolady. Misal үчүн эми бул табакалдын да экинчи суросу көпчүлүк азыр жаштарыбыз үйлөнүү алдында турат. Жана ажырашууну айтып кеттик, үйлөнүүнү дагы айтып кетели. Бул дагы проблема бүгүнкү күндө. Себеп дегенде көпчүлүк жаштарыбыз бир топ жашка баргача түрк бир туугандарыбызды туруп атышабы, үйлөнбөй жүрүп калып атышат. Эмне десең, ошол себептерине токтолот, бирок тобокелчилик эң основной нерсеси тобокелчиликке келгенде тобокелге кыла албай атышат да. Бул тууралуу да бир эки сөз айтып кетиңиз. Үйлөнүштөн алдын дуа кылыш керек. Sözsüz dua kılış gerek. Allah Teala'dan kanday kızdı sorasa, kanday ayal sorasa, şunu Allah Teala beren. Bir adam aytadı. Men deydi, şu Allah Teala'dan bu sorasın hiç mama yok bu jaşargat yaşardı. Boyum onday bolsun, öňtüsüm onday bolsun, közüm onday bolsun, özü onday bolsun, onday bolsun dep soray verdim. An bizge menge bir kız taptı dedi. Üdeyler barıp karasam. Totoş eken dedi. Körünüşü oşa, boyu oşa, rengi oşa, hammasi oşa. Boldu men oşa kızdı alaman depdi. Ulan üýlendim, jaşap ketdi, ýaşaýapyz. 3-4 ay ötkenden keyin kechqurun karasam ayalım yok dedi. Ýaşy ýuman kılýapyz. Bularga aýtyp duryn. Çıkıp karasam tahajjud okuyatgan eken dedi. Tünde Huda meni keçir depdi. Men bu dünýasyny suraý berip, ben boyuny surapman, oyuny surapman, rengini, tüsünü, uýagyny surapman. Hamasy narsany men unutip kaldym, esimden çykdy. Közümge ýaş geldi. Karasam ayalym tahajjud okup menge dua kılıp durgan eken dedi. Oşondan çyraýly bolmaýdy dedi. Hazır üýlenýatkan ballar köpü bir tarapga garap ketýärdi. Biz ularga men birinçi men bere turgan özüm keňeşim, kimgedir asa keňeş dua kılsın. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay dua kılsın.
Ey Allah menga bunday ayol berdi. Anan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda tunkahul mar'atu li arba'a. Ayol kishi 4 narsasiga deb nikoh qilinadi dedi. Li jamaliha, chiroyli bo'lishi kerak, chiroyini qarab, va li maliha, mol mulki va li hasabiha, ota-onasi bu yoq qanday. Oxirida payg'ambarimiz va li diniha dedi. Diniga qarab olish kerak dedi. Taqvochilik boshqasi bormi yo'q? Qanday qilib desa, nima uchun dinni oxirga qo'yib qo'yin desa, fazfar taribat yadak bizati din, qo'lingga beraka to'lg'ur, dindorini ol dedi. Odab, axloq, xulq, munoz, din chiroyligini olish kerak. Dini chiroyligini olish kerak. Boyagi bola aytadi deydi, shayximiz aytib beradi. Boyagi bola aytadi, ey Xudo, sendan so'raganimni beribsan-u, eng katta so'rash esdan chiqib qolganim, bundan chiroyli bo'lmaydi. Rangini hammasini unutdim. O'sha tahajjud o'qib turgani men uchun eng zo'r bo'ldi. Nimaga? Uylangandan keyin bolani to'rab bera turgan o'sha ayol kishi bo'ladi. Tarbiyalay turgan. Hasan al-Basri aytdi baldarga, men bola tarbiyasini qachon boshlagan bilasizlar? Yo'q, bilmaysiz. Opanglarga uylanishdan murda boshlagan. Qanday qilib murda boshlaysiz? Biz to'ralmay turib desa, sizlarga opa tandag'am deydi. O'sha boyagi aytganimizdek, bardir sababni qiladi-da, bismillah deb tavakkal qiladi. Biroq diniga qarab qo'ysin. Bu yerda bayağı ko'pchilik yoshlarning o'rtasida da so'z bor. Ayol o'ta suluv bo'lsa da bo'lmaydi degan. Demak, suluvni tanlay berish kerak. Tanlash kerak, sulusundan tanlash kerakda. Fanzur ilayha degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uylana turgan ayolinga borib qarab ketadi. Borib qarab ketadi. Anan ikkinchisi seni yaxshi ko'ra turgan, sen uni ko'rganda, u seni ko'rganda yaxshi ko'ra turgan, ko'p bolani to'rab bera turgan bolaga uylan dedi. Hozir qarasangiz bu Xitoyda 1,5 milliard odam bor. Biz qo'shnimiz Xitoyda. Bir bolagacha tushirib qo'ydi. Anan yo'q dedi. Bir 5-10 yildan keyin yo'q, 2 bola bo'laversin, ограничение olasiz. Hozir polni olib qo'ydi. 1,5 milliard. O'shalar ham ограничение olib qo'ydi. Amerikada 2 yil bo'ldi, abortga zapret qo'yib qo'ydi. Ana Rossiyada tug'ilgan bolaga pul beryapti. Million beradi. Arablarda tug'ilgan bolaga $25,000 qiladi. Ana elimizda bir tushuncha bor. Vaksina sayb o'ltiradigan, onday qiladigan yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam al-valud dedi. Ko'p tug'ib berib turay turgan. Onam sizni yaxshi ko'ra turganga uylaning dedi. Qiyomatga borganda men ko'p ummatim meni siymiq tanam dedi. Hozir qarasangiz dunyoning bardigi Yevropa, Amerika, Xitoy, Rossiya, Arab, biz bardigi ko'p tug'ilishga harakat. Ayni biz musulmonlar oz tug'ilishni boshlab qoldi bizda. 2 ta bola yetadi, 3 ta bola yetadi bo'lyapti. Unday emas. Planlab qoldi. Unday emas. Alloh taolo aytayapti: "Nahnu narzuqukum va iyyahum." Sizni balangizni rizqini biz beramiz dedi. Men o'zim mana yashowimda men tanigan 3-4 odam bor. Boy biznesmen odamlar bor. Cho'ng moldan taniyim. Ana o'shanday bir viloyatli 3 odam taniyim. Uchosini opasi oldirib boram deb borib, oldira olmay qaytib kelgan. Biroz cho'ng molda bo'lib ketdi. Biroz o'ta boy bo'lib ketdi. Birozi 6 boladan keyin oldiram, 6 ta qiz tuqqan. 7-sini oldiram deganda oldirmayman. Anan u o'g'il tug'ib, o'sha bordig'ini boqib hozir. Bu dunyolik misol. O'zim tanigan odamlar. Rizq turalida gap qilib ketdingiz. Men ko'p yillardan beri o'sha siz media bilan kurashib, chiqam chiqmayman deb turgan. Chiqqaningizda bir o'qiyangiz dag'i dilimday qulog'imda da bir arab bir tug'animiz bilan bu yoqqa kelib qolganda аны менен сүйлөшүп аны коноктоп котормочу болуп анан кийин биз качандыр бир иншалла жолугушабыз да анан ал киши жылдар өткөндөн кийин бир автобуста болуп калган окуяңызды дагы эске салып кетсеңиз. İnşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kahf surasida Euzu billahi mineşşeytanirracim ve la taqulenne li şey'in inni fa'ilun zalika gada illa en yeşallah. Hech narsani men ertaga qilaman deb aytmaqala. İnşallah deyishdi, Alloh o'rgatdi. Payg'ambarimiz sunnatida ham inshaalloh deyishlik. Inshaalloh men yaxshi ishlar bo'ladi, inshaalloh deb aytib ketamiz. Arablar kelib qoldi bu yoqqa. Arablar alhamdulillah ko'p kelyapti. Hozir ham mana bizni Qirg'izistonimizda Susamir yo'lda ko'rsangiz kerak, arablar kelib. Siz 5 ta yashaysiz biz. Negiz. İki dunyoda ham. İnşallah. Dunyoda ham 5 ta, u yoqda ham 5 ta. Arablar kelgandan keyin qo'noq qildik, boshqa. Qo'noq qilgandan keyin men hozir eslaganim u odam aqchani to'laydi dedimi, birdami dedi-da, baya o'tirishdi. Men aytdim, yo'q, sen qo'noqsin, bu yoq. İnşallah ko'rishamiz Mekkada dedi. Biz otalarim so'zi bor. Mekkada jolug'ishali degan so'z bor. Esir uçurumda ajilqib bormay qolgan u odam bor o'shanda. İnşallah Mekkada ko'rishamiz dedi. Ortidan men aytdim,
İnşallah görüşemiz dedi. Mekke'ni bilesiz. Adamlar Saud Araplar bu Mekke'ye azırak keledi. İnşallah Mekke'de görüşemiz dedik. Araplar kelgende o'sha gостиницада turbash kerakda. Men turgan gостиницаga avtobus qo'yib qo'ygan, orqadagi gостиница. Anan bilesiz odam mana 24 soat bo'lsa 5 mahal namoz bor, uni bir namozdan ertaroq ketib qolasiz, namozdan kechroq borib qolasiz, boshqa qilasiz. U Mekke'de yashayapti, Riyozda yashayapti. Qo'rqisdan jolug'ishi mumkinchilik o'ta oz. Endi milliardda bitta-da. Millionda bitta deylik. Bo'lsa boshqa yerda bo'lishi mumkin. Mekke'de bu telefon yo'q, WhatsApp yo'q, tanish yo'q. Bu odam meni esimdan chiqarib qo'yganman. Avtobusga chiqsam unda yelkamdan qarmab Abdulaziz dedi. Ha dedim, endi kimdir taniydi, qandaysi yashimiz. Abdulaziz tanimayapsizmi dedi. Yo'q, tanimayapman. Qirg'izistonga borganmiz. Ham Qirg'izistonga ko'pchilik men dag'ila tanimayapman deb oyog'ini. Sen dedi, eslaysizmi dedi. Tamoq jeb o'tirganda dedi. İnşallah qo'noq qilaman deb aytgan. Eslaysizmi dedi. Ha deb onam qayradan ikkovimiz quchoqlashib ko'rishdik-da. Onam Mekke'de qo'noq qilib qo'ydi. Tomoq olib, boshqa qilib o'tirib, inshaalloh so'zini kuchliligida bu. Bu yurakdan chiqsa, moda emas. Yo'q, yurakdan chiqsa. Bu ham bardiq ya. Bardiq ya. Nima bo'lsa ham yurakdan chiqishi kerak. Эми подкастыбыз акырындап аягына келатат. Анан ошо аягына кайра биздин эң алгачкы темабызга дагы кайтып келсек, бул адеп акылык маселеси. Мисалы бүгүнкү күндө ошол адеп акылык менен мамиле кылуу өтө оор болуп барат коомубузда. Анан эки орчундуу маселе бар. Ата-эне бала менен болгон мамиле кандай болуш керек? La fil Qur'ani ve la fil Tavrati ve la fil İncili dedi alımlar. Kur'an-ı Kerim'de özgörmegen, Tavrat'ta hem oşunda özgörmegen, İncil'de hem özgörmegen, Musulman, Hristiyan, Yahudi, qaysı dil bolmasın özgörmegen narsa, balan ata-enege bolgan muamelesi. Bizge bir adam kelip kaldı. Bir Kur'an hadisten aytayın desem, biz el bunu köp biledi. Dünyada misal aytsan, bir Urus adamdan nimesini görüp kaldım okşaydı, intervyusunu. Bişkek dep aytdı o kişi. Bişkek'e barsam dedi. Hiç kaysa adam Musulman ele bolsa ata-enesini köşege taşlap koymaydı dedi. Anan Sentralni Aziyada. Bilesizmi nimaga onday qiladi dedi. Sentralni Aziyada adamды qarishi, qartang bo'lishi, erkek bo'lsin, ayol bo'lsin, cho'ng ota, cho'ng apa bo'lsin, ular uchun bu baxtlilik dedi. Bardigi kelib jamda o'tiradi dedi. Xabar oladi, bir joqlarga olib boradi, umralik olib boradi, duosini oladi. Qarasa ular demek kimdir? Başka yerlerde onday emas ekan. Bizi şariatda Alloh taolo eng ko'p buyurgani tavhid. Va'budullaha ve la tushriku bihi shay'a. Alloh taologa g'ana ibodat qilinglar. Ve la tushriku bihi shay'a. Sherik keltirmanglar. Va bil validayni ihsana. Ota-enaga yaxshilik qil. Alloh taoloning ibodatdan keyin birinchi tura turgan narsa ota-enaga bo'lgan odamning muomalasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishi kelib so'radi. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Odamlar ichida eng yaxshi kim bilan söyleyeceğin? Qala ummuka. Seni opang, seni to'ralishingga sababchi bo'lgan opang bilan 3 yo'l aytdi. 4-da otang bilan dedi. Semiyadan chiqmash kerak. O'shuning uchun bizni shariatda nima deydi desa, baxtli odam uyda baxtli, baxtsiz odam uyda baxtsiz. Siz aytganday boyagi reklama, nima dedingiz, bir so'z ishlatdingiz, moda, ko'chadagi, yo'q, unday emas. Uyda baxtli bo'lsa, dunyoda oxiratda jannat inshaalloh. Telefonda ата-энеме болгон сыйырматты көрүп койгула деп тартып анан телефон түшкөндөн кийин агаларды кагып жилкен, бул туура эмес. Shunday. Keyin nima bo'lib o'tadi-da, unday bu boya namoz, ro'za, zakat siyaqtulib olib qoldi. Biz elde bir so'z bor. Ata-enaga yaxshilik qilsang, iki dunyo kam bo'lmaysan deydi-da. Ana ata-enaga yaxshilik qilsang, boyib ketasan deydi. Ko'p odamlar ata-enaga boyib ketish uchun yaxshilik qilib o'tadi. To'g'ri emas. To'g'ri emas. Ishi yurmay qolgan odam ata-enaga yaxshilik qilmaydi. Bankrot bo'lib qolgan odam ata-enasiga qaramaydi. Ata-enaga ata-enalik uchun qarash kerak. Boyib ketish uchun emas. Bir nimagadir jetish uchun emas. Ata-enalik uchun, tamom. Yoshi cho'ng bo'lib qolganda oyatda imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Cho'ngayib qolganda dedi. Aw kilahuma, ikkovsidan biri. Fala taqul lahuma uffin uff dema. Uff dunyolik bardiq tilda uff ekan. Wala tanharhuma, turtib oladi.
Wa qul lahum qawlan karima. Жақсы сөз айт. Бул эми үй бүлө тууралуу, эми бул темада эң акыркы суроом. Мамиле көбүнчө азыр достор ортосунда дагы мамиле аябай талкууда. Көпчүлүгү достору менен чогуу иш кылып калат, көпчүлүгү достору менен сапарга чыгып атат, көпчүлүгү айтор достор менен болгон мамиле кандай болуш керек? Bir adamlar бар экен, досуң сени пулларыңды алып кетсе, сени досуң болады. Дос ундай болуш керек, дос ундай. Дос бир эле болуш керек. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 narsani aytdi. Birinchisi an yakunallohu rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Alloh rasulini yaxshi ko'rish kerak dedi. Birinchi o'rinda bo'lish kerak. Keyingisi do'stini yaxshi ko'rish kerak. Nimasini? Qilayotgan ishini Alloh taolo uchun. Menga bir do'stim pul berdi menga. Bir marta pul berdi, do'stim shuni ishlating dedi. Talabani boy bo'lmaydi, studenti boy bo'lmaydi. Boy bo'lsa student bo'lmaydi-da u. Boshqa ketish kerak, boshqa. Do'stimga men xat yozdim. Do'stim pul beruvding, juda xursand bo'lmadim men dedim. Nimaga dedi? Bizni ustozimiz aytgan dedim. Agar do'sting pul berganda xursand bo'lsang, pul bermay qo'yganda xafa bo'lsang, do'stlik yo'q. Beryapti, xursandsiz. Bermay qo'ydi, xursand emassiz. O'shanda do'stlik nimaga bo'lyapti? Berishga bo'lyapti. U aqchani beraver. Kebir uchurda yaxshi suylayver, qattiqroq silkib, turamas bunday qilganing desa o'sha do'st bo'ladi. An yuhibbahu lillah. Alloh uchun bo'lish kerak. Hozir do'stlarda xafa bo'lishmasin, biroq 90% do'st emas. U kishi yo bu kishi nari kishiga sherik kerak. O'sha sherik topildi. U bilan kafega dag'i bir bora turgan joyga borib kelib yurgani sherik. Do'st emas. Do'st boshqacha bo'ladi. Shariatdagi do'st umuman boshqacha bo'ladi. Alloh taoloning roziligi uchun bo'ladi. Эми өзүңүзгө Hech o'sha do'stini atini ayttirmasdan duo qiladi. Anın atынан садака берген дос. Uni atiga sadaqa qiladi. Men alhamdulillah do'stlarim 4-5 ta yaqin do'stim bor men. Kimgadir qaysi bir do'stim imom, Yegbetda cho'g' o'qiganmiz. U kishi to'g'risi men haddan uzoq aytib berishim kerakda. Biz 5 yil juda ajoyib ko'p ishlar bo'lgan. U do'stim ko'p roza tutardi. Ana roza tutgandan keyin men rozani meni sahrim bor o'zi, bilasan. Rozani ozroq tutaman, Ramazon rozasi, nafl rozani ozroq tutaman. Do'stim roza tutadi-da, ana navbatda menga tomoq jasab beradi. Men roza emasman, u roza. U tomoqni menga jasab beradi. U tomoq jasagan odam tomoq yegisi keladi. Deydi. Sen deydi. Qoning ochib ketadi, sen bilaman. Ovqatingni ye deydi. Qo'y ovqat qilma desam, yo men senga ovqat qilib beraman deydi. U tomoq jasab beradi-da. Anan kechinda o'sha shom iftor bo'lgandan keyin do'stim bugungi rozani senga berib qo'ydim deydi. O'sha do'st. Bugun sen obedda menga ovqat tomoq qilib beradi. Kechinda iftor bo'lgandan keyin bugun roza tutdim, rozani senga berdim men. Xudo uchun. Alloh taolo uchun. Эми өзүңүзгө тиешелүү эки суроо калды. Биринчиси, сиз арзуу кылып, сиз мындай ал адамды ушундай өзүңүздүн кумир деп коет го, кумир тутуп жүргөн адамыңыз ким? Ал адам менен азыркы учурда ушул жерде отуруп, менин ордумда болуп калса, эмнени сүйлөшмөксүз? U adam o'tib ketdi. 86 yoshda o'tdi. 2 yil bo'ldi. Xadija onamiz yaniga qabriga qo'yildi, Mualla Makkada. Borib ziyorat qilib, Qur'on o'qidim. U odam hozir yanimda tirik bo'lganda, Alloh rozi bo'lsin, ko'p yaxshi ishlar qildingiz deb aytar edim. Bizni Qirg'izistonimizga fab soldi, qancha ko'p mechitlar solishina sababchi bo'ldi. Bir Umar Tashkentli degan odam bor edi, Muhammad Umar Tashkentli degan odam. O'ta qiyinchilikda yashagan, Jashovsk qiyinchilikda bo'lgan Makka shahrida. Ondan keyinchalik u odam boyib ketgan. Keyinchalik u odam qayra bu bizni Qirg'izistonga, boshqa yerlarga yaxshilik qilib bunday o'zining ehsonlarini qilgan. Menga yoqqani o'ta kichik bel odam edi. Aqcha ko'p, kichik bel. Bir mechitni ochilishda biz xaziyat bering nimalarni borib qolardik. Borganda tarat qilaman deb, tarat olaman deb ketib qoldi. Nimadan kelib turib, hojatxonadan kelgan, tarat olish kerak, bu yoqda onun tapishgani kiymay ketib qoldi. Desam, qo'yaver dedi, hozir qaytishda kiyib olaman dedi. Hech qaysi mechitda ochilishda oldiga o'tmadi ham, atini aytmaysan deydi.
Биз айылдагы мечитти эми ошо киши салып берген да. Кесе мечит ачылган күнү экинчи этажга чыгып эң аркы отуруп алып биз уну истедик. Айттым, түшүң бизге. Биз азыркы блогерлер билесиз, сәл азгина неме болсо эми мени таанылай дейт. Жарыя. Лайктын кулу. Мындай айтыш керек. Лайк өтөдү кетет. Şu adam ötüp ketти. Şu adam ötüp ketти. Көмөр кылып көрдүм. Пулуям бар edi. Диндиям жак түшүнгөн. О, Саудияда ачылыкта раис болуп иштеген, пайгамбарыбыз мечитте иштеген. Кыргызстанда көп мечиттер салган. Кичик белиги өтө яккан şu адамды. Кичик белик байгайам, алымгайам, кимге болсо эми ярашат. Tekebirçilik baygayam, alımgayam, kimge olsa hem yarışmayın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la hasada illa fisneteyn. İki narseden başkası hasad kılmaylar. Qanday deydi hasad? Zavist deydi Rusçasıga. Hasad kılуу da. Biroq o'sha odamga hasad qilsangiz bo'ladi deydi. U odam kim desa, atahullohu malan, Alloh taolo boylik berib qo'ygan. Yunfiku ana al-layl. Ertada kechida boyligini Alloh taoloning yo'lida ishlatadi dedi. Biroq xolis lillahi ishlatadi. Shu odamdan men ko'p o'zim ko'mirchilik olganman, nima deydi, boya o'rnak olganman. Bozorga borganda, bozordagi barliq odamga buni 5 so'm satsa, o'sha odam 4 so'mga ola oladi. 1 so'm ochcha ishlatib berdi. Meni aqcham bor ekan deb ishlatib, yo'q dedi, shu yoqda 20 ming turadi. Mechitga kelganda shuni polniy ehson qilib qo'yadi. Yo'q deydi. Aqcha maga deydi, aqcha olsang kelgan emas deydi. Men buni sodalaysam bo'laveradi deydi. Biroq Xudoy menga men sodalashmayman deydi. Buni ham turadi yarim soat ol. Yo'q deb turaveradi. Oladi. Buni polniy olib kelib turib mechitga berib qo'yadi. Bu yoqqa savdo kirmaydi deydi. Bu yoqqa berish kerak. O'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Ko'p narsani o'rgatdi shu odam. 5-6 marta ko'rishdik, ko'p emas. Bir 10 jol ko'rishdim o'xshaydi. O'shanda эле menga ko'p narsani o'rgatib qo'ydi. Эми жыйынтыктоочу суроо да эзбей, сунуш да эзбей. Элестетели бүгүнкү күндө үммөттүн баары бир жерде топтолду да минбарга сизди чыгарда 1 минуталык сөз берди. Эмне деп кайрылмаксыз? Ихлас менен ибадат кылсын, жетет ошо. Кандай гана ибадат, кандай гана жакшылык болсун, ихлас менен кылсын. Неме кылса, Alloh taolo эки dunyo o'sha odamga жакшылык beradi. Xolis lillah deydi. Неме кыла турган болсо Alloh үчүн кылсын. Кылынayotgan narsani cho'ng kichikka qaralmaydi. Кылынayotgan narsani ixlosdan qaraladi. Cho'ng narsa bor, ixlos qilsa foydasi yo'q. Kichikka narsa bor, Alloh uchun qilsa savob ko'proq bo'ladi. Ixlos qilish kerak. Biz elde hozir azayып qolgan narsa o'sha эле. Ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кызыктуу болду деп ойлойбуз. Кызыктуу болгон болсо жактырууну басып, бөлүшүп, анан кийин катталып кетебиз. Дамлабыз айткандай, ихлас менен ар бир ишти кылабыз жана Кудайга болгон кулчулугубузду да ихлас менен кылайлы. Саламатта көрүшкөнчө, кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө, саламатта туруңар.